Aha. Hayi manje lapha indaba le ekhona yokubuya kwaJesu. Yokubusa buze kuJesu. Ya. Themba ngithula ngathi okay. Baqinisile mabethi kuze kubuya uJesu. Ngoba uma ubuka ngendlela uyabona cha uJesu ngoba emva kwalokho angithi eParliament after 1994 kwakunama drug dealer phakathi ama-minister awu-4 ama-minister bathi kusuka lapho lama drug dealer ayekhona eParliament awaboshwanga ngoba bayithimba lelo drug dealer so aboshwanga so and futhi ke base lokwakhiwa kweNguza empowerment ya yona ke inkinga ke indaba yeNguza empowerment ngoba ama-minister ase-South Africa iningi lawo ama-foreigner agcwele lapho ngoba uma usowombuza kolokhuza lapho konke into ezoLimpopo lokuba ngumsindo eLimpopo lapha konke ama-foreigner onke la omalema into zama-foreigner onke la ama-minister khona onke ama-minister ama-foreigner manje awakwazi ukunaka umuntu we-South Africa ngoba ama-foreign iningi lawo ama-foreign bese kuboko yonke nje ama-minister laphana iningi ama-foreigner manje angena nje ingakho-ke betapa imali angithi umthetho wakhona bekuthiwa uma ufuna ukuba yiminister ngokuba 1 million 1 million uma ufuna ukuba yiminister South Africa kufanele ukhiphe 1 million ukhiphe 1 million bese kuthi-ke uma ufuna inquza phakathi uqala kanjani uma ufuna isifebe seParliament ley'ndala ephela inkane ey'thakathaka kakhulu 100,000 hawu bese kuthi ingane isifebe esisebenza kumasipala esi-60,000 uma uyi-foreigner bese kuthi-ke ingane yesikole ingane yesikole yona ibala u-30,000 hawu ngomafezo bekwenza nje hombe ufuna ukubhala nje uyibhalisa nje uyibhalisela nje wena uyibhalise ngazi ingane noma ubani waseSouth uba u-10,000 uhomofezo wa-South Africa ngikhuluma ngakho obushaya leyo nto leyo so yonke lento wonke ama-foreigner afika la angena kanje othi i-million uma ufuna ukuba yiminister kanjalo into endala kade khokha kubo-president abadumile kuba ngosizo likhona lo muntu so igolo lomphakathi ke iyanda kanjalo konke bamsala khokha i-million usuyijontshela ama-million eParliament amaningi amaningi awa-foreign ngabokho awonke futhi ayahashula zonke izinto hayi kaneke igaba eziningi ezama-drugs ama-drugs zonke into ingakho kunefemu enkulu yethi ifemu yewunga ifike nama-foreign ngoba angizibekele kunama-drugdila ofo aza khupha zonke bona umuntu bayidayisela ama-drugs so basaqhamla ifemu enkulu yamakwerekwere yani babethi ngomuntu bazobona indlela akheka ama-foreign ngoba okangena kanje ukhokha imali kuphela because ufuna lapho ama-foreign onke nje akhona ayona yonke inkinga ama-foreign nalokhu yonke into iphethwe ama-foreign yiloku yabona telecom efanjalo kagesi Eskom rona ama-foreigner aphethe injini yonke yokuphila komuntu wa-South Africa enza yonke into ayithandayo yina ngoba kade afika angithi afika kanjani ama-foreign afika kubangwa iKwaZulu-Natal kazovota layishwa afakwa lapha engathakhuphela kakhulu ayikho into ongayenza ngawo ayingozi kakhulu so uma bethi-ke uze kuJesu uyabona ngempela hayi cha uzobuya ngempela manje lezo hayi so ngicela ukuma lapho ke le ndaba ufuna ukubuza ngawo okunye ngifuna ukuveza le ndaba ubuya kwaJesu ukuthi
Yona ngempela uselaphana-ke hayi ngiyayizwa inamandla kakhulu khona-ke lena eke wayithinta nje lapha ku-TikTok yathinta abantu abaningi ukuthi hey yazi uye umuntu ola ama-Nigeria ukuthi angazi ubhedwe yi-Nigeria kanjani zonke iy'nakhuzana ngifuna ukuthi ngibalule kakhulu uyazi baba kodwa lapha kunendaba othi khona kune-primary kuthiwe-primary ukuthi wahambe e-South Africa ingabe leyo simo sanqamuka ngazi ukuthi abantu ngathi bayafuna ukuzwa lapho ukuthi kwenzeka kanjani siphuma angithi mina ngwala eSouth Africa ama-foreigner baphuma into esuka ngaphandle efike vele uqala kunangathi noba ezoda abahambe kokume evali njengoba esihlupha kangaka lapho asikazesicela ukuthi wangaba yezali wayengethela ukaba yezali emaphethe kokuhlupha la yaza iqinyanyisa nje kalena asicelanga muntu futhi akayikho abayenzile ngaphandle kokubulisa umhlaba ebesitshele kuwo sihlala oJesu manje umncane oyedwa besihlala naye ufana kabuthi amanyala kuphela ufana kabuthi amanyala uthi amazifana amakhulu amanyala ufana kabuthi amanyala uyena obesikhuluma esicefezela ngama-phone ngama-eboshwa ezizayo nama-exile cishe naye usuyabona manje wawona iphutha alethele yena ubelalola yonke into emhlabeni ufana kabuthi amanyala uqobo lwami basebemlalela lento kwakufuneka ifele exile sonke ngendlela engcole ababonisa izitelo futhi akekho umuntu othanda lezi njalo ezinje manje lo sisi lolu khona amafore yonke liphethe amafore uthiwe primary kanjani ama-Nigeria ke konke umhlaba lapho khona kuba khona emabrodela iyona lokuza edume kakhulu ngama-drugs abantu izojele nama-drugs amaningi lezweni ngathi ngithanyana kade kwane-Nigeria abantu bakhona bakhulu bantu ama-Nigeria abahlukani nama-drugs abahlukani ney'feme ingakho bathole point ubathole phezulu konke indawo lezi ebhizi bahlala bekhona benza ama-sex tape most of them ama-drug dealer amadala ahlonishwayo asathwa yonke indawo kodwa lapho bekhona kuba ney'feme bese kuba nama-drugs ngaso sonke isikhathi yilokho ayihlukani nalokho onke amakhona e-South Africa ufundiswa kusele primary ukuthi angithi amazwe ebevele akade vele athola inkululeko yokubheda bezinto zabo zokungcola so kodwa nje noma ngisho e-America all over uyothola kune-Nigeria kodwa khona ama-drugs bese kuba khona igolo ngapha eceleni dayisa wegolo yikenge nje engahlukani nalo manje yini ngikwazi ke mina lapha engangisebenza khona ovele iNigeria angithi bashaya ngo-17 inch impipi yakhona so uma ushawa wahlofa zonke izinto inyama ngilenge bese ethi phuma umela emnyango intonga la ngiphathe iqedi ngaphansi athi ayihambe emnyango ilokhuza ufuna imali yokurenta hayo useyihlephule ngaphansi siphele enkaya hayi into esifunda la eSouth Africa phela siyayikhuluma thina ngoba siyayinaka lengane sithi useyihlephulela ngaphansi manje usethi lalela la irent ke left angithi ngibithi izojola wacha lapha ke irent izokuba wena ngokuhamba uma emnyango ngoba sengiqedile ngawo yo mala lapha emnyango imali yafuna yakhe otherwise yakuthatha ithwali ihambe nawe nje lokufuna kwindawo izinto ey'khona la South Africa esiyibona la asitshelwa umuntu manje labantu mabethi bawo UJESU ke uyabona ngempela baqeqeshwa le mabekhula labafana abana-Nigeria ama-drugs khona afika khona abangobetha kakhulu amazwe lawa amanye ama-drugs yona nto ehamba phambili nedala ube rich kakhulu manje ngakho-ke nalapha la maminisa la angasho after Mandela khona amaminisa ebewu-4 ebedayisa ama-drugs so ngoba lokho-ke kwase kuba bampunza edlemini kwakhe eningi igaba zonke zayimamilisa ahashula yonke namaminisa khona
ayikho nokwazi onke kwahamba foreign Okay, hlekile. oh ayikho kodwa angeke bakusiza abantu abafuna afele umuntu abe nenkani lokuyiqhenya ngamanyala ayenza umuntu Sasibonga yena uRamaphosa. ubonga mawujayi i-exile ayikho i-exile nje angeke ikwenze ubengcono ngokuqala nje i-exile umuntu owahamba wazidlala ngaphandle i-exile ingcono nje isiboshwa ngoba isuke sikhona la ngaphakathi noma sinuka naso kodwa singcono nje umbandela into yaboshwa la kodwa i-exile into ibihambisha onke amanyala lapha ngaphansi hayi buya manje lapho ibutha umthelezi nomfana kabutha ngithi ubutha ubaba wakhe umkhulu wakhe ngamazi fana ubaba ubutha lezi hayi sihlefula ulwazi siye lapha into ehlukile i-university Yeah. so Jesu. exile lesibosho ngeke uthole lutho leso hayi uthole lutho lezi zinto futhi umthelezo uyayisolo wayezusha lezi zibulise yonke afuyile Njenkululeko kwaMandela. enkulu uMandela phela nayo yini kodwa wazi ukuthi sonke isimo sokunaso sibuwe asekwehlela kusuke inkinga usamo wakho ngalo akekho ungaboni mina ngeke umdala ngiyabosha uMandela waboshwa la mina cha mina ngakazi uyiboshela yena ngompatha into abayo ngeyinkinga zakho ngoba mangithe uzalwa amasela phela bantshontsha inja kashaka njalo uzalwa amasela makho bonke bentshontsha ngaye sifuna lutho thile le nkosi yethu ngabona uma ufuna ulwazi olujulile uyatholakala kwahlamba konke kodwa uma uhamba le Mandela lawo ke le name ayixayo ingane bese bonise yonke into manje akuphileki asingenge lokho abantu abanqukayo banquka Yeah. so Mhlambe upresident obengcono nje ubani? angithi bonke abantu ngebhanti nalo bantu donsa ngebhanti okay ungabusa yayo exile ngoba lokho ehambisa uthuli yonke indawo lapho izokuyenza ayikho kuhlungu nje ukuthi ufike uhlungumezwe UJESU isikhathi eside ungene into enkulu yezinja yamasela ama-foreigner azala enza yonke into la South Africa i-Afrika bethu ngabi kude konke ungola ufake ufakwa la ngale gama eThongandela this is lot of things i-Afrika ngoba manje la ngoliphatha isende ungene bhebhele nto bese thatha imali yonke ifonselele manje la yombe yena jeli imali nxa umuntu wabhebha lesifebe eseparlament hey isizilungu Uba waba yipolitician ngabe unzima cha mina ngi-factuality angikho politician umuntu ongenalwazi ohambe ekhuluma into angayazi into nje ikhulumela futhi ekhuluma into engekho ekhuluma uma isha isifutha ikhupha isebenzisa umzimba ube mbaqambhaqa empty ongenalutho ngoba lokho konjeke ke mina so angifuni my politician mina ngokwazi ukuthola ngendlela efanele lapha ngoba mina bengihlele la eSouth Africa ngikwazi ke indawo kodwa sikaza sithi kokole khona abantu esithi abahambe baye exile babuye bezohlala ngathi kahle hayi akekho umuntu nobutha nawo uyamangala ubutha okuyena wayibutha lezi endlela inukusa ngayo yonke abafazi bakhona into eyinuka ayibone lento ihlula nje kusala iphunga lotho ngathi into enjani le hayi into engasibonela ngisibonela isincane enganeni ingane izofundana kulomuntu owesifazane nje izimo enjalo ke zishaya umuntu South Africa iphethwa ama-foreigner wesicom wendawo ngoba onama-foreigner ayalwa angithi asesuthi kangade afika kusukela 94 leyinzulu kade sokuzilwa zibanga ilokhu zama-province zisebenzisa ama-foreigner i-foreigner party center bebe KwaZulu-Natal
ubhebhe Gauteng uyobhebha yonke indawo lempompo kuboka ama-foreigner yonke lento libanga umsindo lezo eyibanga umsindo lapha ubanga umsindo okukhulu phela kunizwe enkulu yonke into enesikhulu enekhanda elikhulu flowazile ukuthi iyantshontsha iyantshontsha lezo zinto lezo ngeke ukusiza kalutho ungakhupha abantu belambile bese kuba nefeme enkulu ekhuluma wala yamawunga ingane za-South Africa lezo ezibizwa ngamaphare ezase-South Africa ezibulawa umqondo ngoba manje lama-foreign aphathi isenda abhebhe unina bese kugcina abuye asapply ama-drug kule ngane into ebuhlungu kakhulu ubuye uJesu ngempela cha wakhuluma sobalokhulu yabona-ke manje awugadlile ngempela manje-ke nakho kokunye-ke cha siyadlula kule ngiyazi ukuthi awunandaba nayo kodwa-ke nampa abantu phela laba babuka laba babheke ikhisimusi bayacelebrate asazi ukuthi iyona lento kakhisimusi mhlawumbe sithi qaphu nje kancane into enhle yona futhi ingakho mina lokho angifuni ngabe sengiyakuphinda nje kodwa ngisho ukuthi mina ekuzala kwami eqaleni ngavela ngatshelwa kakhulu ngale ndaba kaJesu ukuthi into engekho nokhisimusi hayi into engekho kodwa into ekhona wena nobuqini bakho emzimbeni uma ulungisa imuva la ngithi uyabona inzule yini inzule ehlala umuntu makhaya imuva layo ihamba ilwa neSwaziland isikhathi omalema lento ihlala ikhulumela futhi angazi amalema noma amalebe noma amalumlomo kodwa kusala le njalo ijabulela ukuthi ishembe yoshisa iSwaziland uyazi iSwaziland uhamba woshisa iSwaziland izinto ezinjalo izobontele umntana nomqondo omncane akabona ukuthi ujabulela uhamba ukuthi ngiyaje ngoshisa iSwaziland umqondo othile lo zonke ke lezi njazilo kade nokhosatho konke lokho bathi Swaziland lena izwe elisacindezelekile nje manje liphethe umthetho lo ophatha abantu ngendluzulu lelazwe angithi ukungazi phela lelazwe lomama wayo yonke into empilweni yomuntu futhi mokwabheda kulula kabi ingakho ukukhamba abantu abanjengathi into engenendaba nokuthanda wena noma uyayi uthola iqiniso kuphela mina ngikhulele la ngoba umsebenzi wami ukulungisa lento engishoyo engilungisa manje kodwa hayi ukuthi ngizule mina ngusiba likhulu wena owakha yonke into omnyama ngisho inzule uthuvo bakho ushaka kodwa umhlaba wonke unosikasiba likhulu iBhayibheli nalo singakuhleplela nalo kodwa akufuni ufake into eningi lazo lakhiwa isifebe umama othakatha kakhulu iBhayibheli izokuhlemela into iBhayibheli lakho umama owayethakatha kakhulu kodwa wayekhona lapha ekhaya umfazi wasiba kakhulu omdala how uyena ke futhi lo owazalele ingane embili how eyidalo wangahlulwa zamhlula wathanda eyodwa njengoba ngisho ukuthi uma ngikhuluma ngikutshelile ukuthi ingane yokuqala ivame ukuba uNosizi nokuhlupheka ukhona umuntu omnyama ke waba ingane yokuqala lesibili uJakobe umfana wesibili uvame ukuhamba nonina unina usuke egcatshwela ngaphansi noma agcatshwela lapha enqeni kuthiwa yibhobho athi ocezweni lezinqa lo ngikuchazile lokho kudala so inqebhobho into enjengaleyo uJesu cha ngisengikhuluma kakhulu ngendaba kaJesu ukuthi into engekho into ekhona uwe nokuthi udalweleni ipolitiki asifundi i-education imina akekho omunye nge-education othandayo cala baba hayi mina nje nge-education phela kodwa uma uthanda uma ungathandi sorry ngebhadi hayi kuzakusiza ngayo kodwa kusala iqiniso yalithola la asinendaba ukuthi yalithanda msunganyanga naye baba mshuthi ngawo Christmas uzothatha njengeholiday upheke kamnandi no into empatha enzule nje sengisho ukuthi into ebengifuna ukucacisela kuwena mhlawumbe ngazi ukuthi mangena kuwena ukuthi uma bethi bobusa beze lobuze buJesu bachaza yini ukuthi lonke lento engishoyo amaforela ashintsha awonkazi la uzuyasho manje ukuthi hayi baqinisile ngoba manje la maforela ngithi manje awasacontroleki
abasazi bazokwenza kanjani bagcwele eParliament abazi benzani basho ngamakhanda ngemhlanje engikhulu nezikhanda amakhanda amakhulu angaka abantu balambile abantu badlala ama foreigner left and right into ebhlungu kakhulu yona lenzakala siyayibeka sakudlala kodwa awusala ikhuni ngoba ile South Africa ishintsha ngenxa le Mandela la odwa ama minister o president akaze ube khona wonke udonsa ngaba ama foreigner afike ngesikhathi sambheki afika ethathwa kuthiwa azovota kwazi Natal ngoba kufuna uthatha kwazi Natal izule kade phela zalwa idom lezi njengamanje nje inkomfa ihlalile inkomfa kaANC manje ayakhethana ke lapha na ke lamaselo washo namhlanje nje ayakhethana impela upresident omusha hayi ufuna ngiphawuleni ngalo ngibona ngathi kuyathinta ngoba yiwo lama exile lawa abusy manje mfethu ngeke ayikho into ongayithola uma into ibolile isaka lonke libolile into nje ebolile eyashiya lapha isehlupheka yahamba yathi iyozama inkululeko yafika yathi bayishaya yaze yanuka le yagcina ukutheleza ecabange umfana kaButheleza lo angathandwa umuntu uphila kwakhe bemakazi kahle aphila isikhathi esigaba uphela ngangimaya uyadala uneka umsebenzi bese uzothi omunye lo baba ngathi uchemile nje ungabeka kube umchamo ochamile noma uchemile noma udosala iqiniso lohlale nemtempo egcineni futhi uma soqhubeka namanyana so ikhatha lento siyibeke kwendlawo le South Africa sithathe siyifake ephaketheni futhi uphila kanjani masithanda so thatha siyifake ephaketheni uyicinge le South Africa ngoba singamaswazi uyicinge ugcina ungazoza njani wakhuluma ukuthi kuyesikhathi saphysical ukuthi manje mayisihlula la so iqonda physical ngizwa mfethu uphinde lo mbuzo wakho wathi mayisihlula masikhuluma so bangena physically ke manje izoyimandleni angeke ngisho lutho ngalokho kodwa phela ukusala eSouth Africa mayesokhinuka sofike icaphune sifake ephaketheni bese wena ubona uzophila kuphi siyithothe nje nani yakithi hayi kodwa ke ufuna wazi ukuthi zonke lezi zinto lezi uma ukhuluma ngenzule ukhona exile khona isiboshwa ukhona othuvu bendabuko uningi lezi zinto ukukhuluphela konke nanto kodwa kuyantshontsha konke kuhlukumeza umuntu bese kuba khona ke ama foreigner anefame enkulu yama drugs bese kuba khona ihunga umuntu ongazi ukuthi le ngane manje ngichaza ngale ngane lezi kuthiwa lezi ehunga ingane suku ihlakaniphile ekhaya kodwa manje ine stress ukuthi umama ubhejwa yiNigeria whatever ekhaya manje bese linika ama drugs la ekhaya ebhodweni lokudloba drugs ebhodweni afaka ebhodweni na tuck shop bonke le ndawo kunama drugs awunjebo le ngane manje yiba njani bese kuthiwa iphara abantu ingane ehlakaniphile eliyazo isifebe sokunina ngenxa ukuthi sifuna ukuhlala esibhejo yabo ngeke ukushintsha lo amaphara ngenamama baba Lezwa nje unangebusi amaphara ngenamama wona aliki iphara ngena uma yasuka kuphela kumama libaleke lihambele kwindawo lifike lihlale kwindawo ngoba suke sihlangane nelinye kodwa onke amaphara abantu ababulawe abafikayo eSouth Africa babulawe isimo sokuzaleka ngobona uzalo umuntu umama ongcolile ubaba usuke sashona isikhathi esiningi umuntu eshona kudala ubaba noma ubaba wabaleka wabona ukuthi uzengozi ngoba ufuna wazi le ngane umama maye nezingane ezibutha amadodeni ziyimpi eyingozi kakhulu kumuntu wesilisa ingane bese kuba khona ama ex umama ohlala ephethe impeningi yokushaya amadoda une ex ama ex bese kuba nezingane lezi ezayizalayo lezi madoda lahlukene hayi ziyabulala ziyashayana ziyagcwala amajele isikhathi esiningi kube ikhishwe yibo lapho ngabuya afula igolo ngaba iphume ngalo hayi kangcole kakhulu le kwenze lutho hayi inamandla so into ende mfethu esingayichaza ngoSouth Africa ngoba hayi ukuthi akusi into
esifikayo sikhulele khona kodwa sabekezela kwaze kuba namanje kwabuyela abantu abasesitsheni bona bakuze kuJesu bebolisa izinto hayi ingakho ke mina bangihubhe yonke indawo wehubha kodwa agcileni angithi uma udaliwe umhubho uza kubele lo muntu lo uhlobana neginqa uhlole neginqa ngoba mina ngidlala neginqa ngoba usiba likhulu uyena lapha hlala khona usiba likhulu wakhuluma indaba enkulu kaSamson ba uSamson ulo Solomon lwaphela usikhathi sakhe ngaqeda ngaye phela cha sengiyasho ukuthi wayithinta indaba kodwa namhlanje ukwaveza futhi enye ekabani uJakobe uJakobe umfana wasiba likhulu wesibili usho yena yedwa lo seBhayibhelini usebhayibhelini kuwena phela ekhanda lakho usebhayibhelini ngisho wala iGibhithe la umuzi omkhulu wamaswazi lapho abaphathi bawo wonke umhlaba iGibhithe iGibhithe isikole esikhulu esidale wonke umuntu waphila emhlabeni bekuphethe amaswazi lapho kwafika nobandlululo lwakhe lwaqala khona emaswazini ngiswazi ndeqala le swazi ndeqala hey namhlanje ufunda eningi hayi kudliwe namhlanje umuntu kuyasho ukuthi sishaya uDisemba hayi ngathi phela ugcina le video lesiyenzayo hayi kunengona kodwa konke kushaya umuntu omnyama manje ukubona izulu yami isiyajabula ukuthi yona kade yoshisa iSwaziland akayazi ukuthi ushisa umhlaba wonke phela lo muntu lo ushisa wonke umhlaba iSwaziland ngenxa yokuba uyisilema isileke emazabalema ekhanda ekhulu eligcwele umanja lodwa kuthiwa manje iSwaziland izwe licindezela kodwa siyabonga ukuthi usicacisele namhlanje thina sikhuluma kanye asiphinde mfethu bese uyabona okulandelayo kuphela manje umuntu asaqhubeka la ubolisa izinto lapha asikwazi ukuphila la kodwa kusalayo singibakhona la asilethanga sisada sizalole khona asikaze sihambe sibaleke kuthiwa sihamba siyoma exile cha ayina asikaze sitshele nje yedwa umuntu akabe yi-exile into empty kanje asikaze nje sithi abayi exile abantu futhi lento into exile uMandela nawo ayinto ayiboshwe la yonke inkinga yakhe esenzakalayo isuke yenzeka ngenxa yenkinga zakini ekhaya hayi ukuthi wena uzolula abantu noma ulwele ukubolisa izinto kanje hayi yosini izule emthithi kakhulu engiza kakhulu ngcono nje nguzo bayixawosa khona lapha kubole ukuthi kodwa hayi fosa khathe ezisho athi hey